とお答えします。Amin, iki pantayangan Yesus Kristus, apa namanya yang saya sampaikan, 27首Al-Qur'an yang kupito.
ini hau kama kan hau no wama sama suara tak dekat tahu itu kai hawi wah soal kata ini soal tu kan siap kalau tu hau no minta kita hawi ini kita hawi bukai wama teman hawi itu ngira kita hau tu pimat no mira akan dan hau no salua hau no minta ani na sa daya han kita ko karasa tayo kita biar no wama walau pun ada suara hati ini sang hawi pakai di sini tu nak ramah hawi sisiau dia kan lipahakan ada dialog ini pun ada suara sekarang ada suara pun kan lipahakan dialog hakian mana pun ada suara hawi sisiau hakian itu ya hakian mana tu ini tu nak hamilkan kalian lipahakan ada dialog sekarang dengan hawi sisiau ini ramah fan saya juga 요르미야쇼 산치오 산쇼 요르미야쇼 산치오 산쇼 산치오 산쇼의 교세 요르미야쇼 산치오 산쇼의 교세 sabagay ko na suar hau itini 교세 이라고라 suar una niarot to dini hau I waitini ayaw haulo karu kita kit atam taw hawi wa marawi haulo mako kukahmakan sa kugawas wa itini kako mirawi to ya kasapaan ungangan haulo mira uya kahmakan kalipahakan hau anyarot karo kita kit hananay atam taw matangi haulo mira ko pasay ni numako hau itini to na nyarot to papri na magpahaw to sakarman hawi ato yan paprian magto yan hatay hian hawi sarenso tiangi haw sangrasa itini mahapinan haw no nita ay haw no kawas itini haw to na Yerusalemu na miswara no mira una Yerusalemu haw kamaruan haw no pinauran haw no kawas upitaungan halanay no bawa haw no kawas sa katay nito kita dan ani wala upati na ko to na Yerusalem hakya una rungkay haul nita to na singis kyungkay una pati na ko ito mahapinan haul nita sama na haul na bita itini to na kusiro mahapinan haul nita ko suar ano tayo dito haul to na hipuro haul iray kuswar haul to mitisay to hipuro siyo hananay tayo ni ay kamu to ya siyong no yama yan ang kakarayan ay Yerusalemo sa puswan. Anini ukyo kay hauno mita singis ukyo kay. Uyan no kakarayan hananay Yerusalemo. Nangan numitay tinito na Hipurusyo, Kyonisyo. Hipurusyo, Kyonisyo. Nisyo niset. Hipurusyo, Kyonisyo no nisyo niset. Tainigay kamuhaw to ya siyong no yama. Sa uya misausay apa ulit niharot haw no kawas. Uya itini kakarayan Yerusalemo. Itira haw masa singay to masa mga ito kutuyak no kawas. Itini mahapinan haw no mita. Uswar haw no sisyo pati na po numerato na Yerusalemo kanane. Ukyukay. Uya lukakarayan sor apam puna misaran haw mira tuno rititi nanay saka hawin haratan ng tumita masara rumahay yang kahma kan kalipahakan aniharot haw kita saka lahat ini satu nangan haw mita nabi soay puna kahamakan kalipahakan hakya isoy puna raragatan haw mira na haw lipahaw to kita masara rumah na kalipahakan hananay kahamakan aniharot. Nah, mahapinan untuk kita waiti ini hau kita kami nanay waiti ini kita ada nanay hau kami sakitsen saka nanangan kita kusuan no sisyo sihen 16篇诗篇16篇喜乐的来源诗篇16篇
11节，시행1601쪽诗篇16篇11节，你必将生命的道路指示我，在你面前有满足的喜乐，在你右手中有永远的福乐。Upiaulis hauluna ni Davidi haulunini，什么呢？不说了haulunira。大卫在这里告诉我们说，你必将生命的道路指示我。要是个奥利好阿拉兰好伊，巴西巴那安好了没说个过程。一定你加油好了没说，伊拉伊不要马多塞，马人的在他的那啊里巴哈。所以大卫说，在神的面前呢，有满足的喜乐，你加油好了高啊塞，一定你高啊塞，伊拉伊不要马多塞，马人的在他的那好啊，很么好一点啦。Jadi ni kawanan haul miso, ila ibu yang berlau saya haul sekarang masa dan siap, mahapilang haul minta. Una narga tan halana ino hembab lipahak haul minta. Dan ini ay haul farucut, haul koya lipahak. Una ni tini ikawas. Rarna tan haul ni tini ikawas. Macam haul pula tetapi tian, mahapilang haul minta. Sa irang oleh sebenarnya ini kaya kalau miso irai hau kuya， 不懂saya ada那好阿里巴哈山，所以大卫体验到了这个喜乐的来源来自于神，所以他说在你的面前有满足的喜乐。那第二个呢，喜乐的来源从哪里来？sa katusan， 我要让人但好了呀，阿里巴哈好的很猛，我看你做爱。我们看第二个呢，喜乐的来源呢，从哪里来？我们看帖撒罗尼迦前书第1章，帖撒罗尼迦前书第1章第6节，1章第6节，帖撒罗尼迦前书1章の6节，并且你们在大难之中蒙了圣灵所赐的喜乐，领受真道。就效法我们，也效法了主。pati kami di puro tuna Tesaloniki hau akiutan. Saka masalah mo baklo rabadas hau kamu hau tuna taamay rabadas hau. Ira hau ko pahuli no seire pantare ahingo hau to dipahak tamuanan sa. Milayang hau kamu to sekali inay hau akibat. Minanam hatatanam kamu takwanan, hatatanam hau tanyanan, hatatanam mata tuwama kamu sa. Yun, mahatinam hau menita. Ira ko tapadas lai tuwama kananay ang ikihar, ang itapar hau kitaman. Saka hau unan ito ay uya sirit sa. 所以可见了这个喜乐的来源，第二个就是从圣灵来的。那你今天说那sirit还能来？ 这个那么多不是都谁的好几代，这个好的一来好过很么一来不离巴当我们被圣灵充满的时候呢，我们就可以感觉到呢，来自于圣灵的那种呢这个喜乐不管是遭遇到任何事情，如果遭遇到这个疾病患难也好，就像这个帖撒罗尼迦教会呢遇到了患难，当然了。 蒙了圣灵所赐的喜乐。Una Tesaloniki hanane akiukai. Aira iku takai arapadas halu mira hanasa. Urasa ira ai hau ku pahri no yang fansare hakimu. Tu sahinom tu lipaha hau sangrana. Saka itini mahapinan hau mita. Saka tu sa hau kunini. Ya harga tan hanane hau no yang lipaha. Sara yang nyarut hau i uya tambakan. Lipahakan aliarut. Sapu suara sesiau sapu kaliu,那就该努力干，无其些爱不那就该努力干。所以可喜可乐之城，为什么？因为有圣灵，有神的同在，有喜乐的来源。那第三个呢？喜乐的来源从哪里？好，三个都的为把它能力做好。我们看耶利米书的15章，尤利尼亚秀、修波秀。 耶利米书15章16节，修波修の
九六线15章16节，16节，耶和华万军之神呐，我得着你的言语，就当食物吃了。你的言语是我心中的欢喜快乐，因我是称为你名下的人。我表里我说好了，那里有里面，什么的不说那个哎呀，高我上我高我是都高到说非带上来saka hawi suara hawi ni so hawi manu kata anda hawi mako suara hawi ni so hawi usaka lipahak hawi faru cak hawi mako kaku masalah rumah yang mengagan hawi ni so santa hawi ko suara nani dunia， 所以耶利米呢，他体验到了从神的言语呢得到了这个喜乐，就好像把神的话呢当作食物，当作灵粮。Manu kata Nabi Sallallahu Uya suara kamu kawas. Saka uya suara kamu kawas to tulungai no sakali paha sakahmak haulunani yurimia hanane ayu kisya. Saka tulu haul tulungai no kafa na haulumita. Sarau unani arut tunini hauli uya kahmaka kali pahakan ira ayasa ku kawas ira ayasa ku sere ira ayasa ku suara kamu kawas. 所以可喜可乐之城因为有神，有圣灵，有神的话这个都是喜乐的来源。好，这个多少他说的好的明白，喜乐的重要。pakai mai hau kuka talamaan hauluna ripahak sana. Mana kanteng mai hau kuna ripahak satu soal. Anu dengan kita ini ramu nak musisi soal ini itu awal. 为什么说这个喜乐很重要呢？我们从圣经里头来看喜乐事实上是什么？是主的旨意哦。Una lipat hananay hawli, una haru sa anu kawas, anu lipat kita hawli, diturai kita tu haru sa anu kawas. Anu maharu kita hawli, jaga tuur ni kita tu haru sa anu kawas. Mana hati nak rasuan, wasaan hawli kita. 这个喜乐为什么是神主的旨意呢？那万一不喜乐的话，那我们就是不遵守神的旨意了。你最不能说的你，人好容易在比那个呢，第三个那个坚守带过修，第三个那个坚守带过修，第三个家前书第5章16节到18节。5章16节到18节，要常常喜乐。17节，不住的祷告，凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。咱们都啥不能算apa turas api turun. Mana tu ada mak mikansya unini umista kanu kawas ini masalah rumah ni Yesus Kristus。 都拿法律做按人民了，上面有考过来算，所以可见呢，这里的常常喜乐就是神在基督里所定的旨意。我呢，马拉里多马赫里巴哈，萨布拉说了好，我们是干好路高瓦斯，ini masalah rumah hawi Yesus Kristus kita tu nak harus ada hawi lah. Saka hawi apa saya apa? So kami kami semua di kepala kawasan. 这个我们没做过，不要没做过来就拿法律做很多嘛。Saka anu sama tu balik paham kita. Hawi没做来kita tu拿法律做很多kawas. Saka anu yang aku rumah, anu yang aku arahkan, anu yang aku ketat dinuliin. Apa turas dinuli saya kira sah. Anu kurang kita ku kawas. Anu mana tu mesti kita itu kita kansyak kita ku kawas. Uni ni hawi para hawu ayo kawas takwanan umpakan atim no kawas takwanan usaka kitim no mangkun ini anu kita apa ru sa hawi ikan siai mo sa hawi anu saka kitim hawu kuda pati kaya kita hanasa awai bukan rumah kita anu para kitim no kawas kita hawi utama lain kita tadi kita kaya hawu no kawas tadi kita tingkok hawu rumah
pucuyak ng kawasan ipakpak, hau kita na. Wala, pakpak ka negara kita. Marumi ka itu kita kira. Para kima itu kita. Tabala itu punya singko kita. Sama na hawi. Mati lah kita buka kena-kenaan. Taku dikasih. Nah, libahas farusur. Ada orang yang Tuhan ada，如果常常埋怨，凡事都不会有喜乐；如果常常谢恩，有困难不住的祷告，就会喜乐。所以不能多路还在那好里，maka ketika ingin pun tulu karena saka hau itu mahapilan ngafaru kan hau kawas pun ini kata itu mahapilan wah lipah hau faru hau ngafaru kan kawas hau sakita sak nenek kita tu saka tu sak pakainya hau tu dah kata ngai hau ko dari bahasa asal mana hatilah alun dengan kita ini tu dah ni nihinia你心米记，还秀几节？你心米记的第8章第10节，8章第10节又对他们说：你们吃肥美的喝甘甜的，有不能预备的就分给他，因为今日是主的圣日。你们不要忧愁，因靠耶和华而得的喜乐是你们的力量。好，我把一生好你好过你sama dan hau dunia lukawas o ahiper hau niara Yerusalem mapersokai hau ada sasi portan itu hau dunia lukawas minukai guna sihini himiak saka patireng hau tu muncul pakar hau Yerusalem istilah tu ada apa lain hau pun apa kai这个耶利米看到知道这个耶路撒冷的城墙倒塌了很多呢圣殿里面都被破坏了，他们就回来了，来去重建这个耶路撒冷的城墙但是呢有很多的仇敌来去阻挡他们的工作那么那个阿法代都大家好那个了，我是好一把一努力努力了bukawas palaman hau bukawas hau jangan marhaji to hawi marau to al sukune chao saku tangi hau sali kaka mana sana hau ayo kami sana itira to hawi marhaji dengan hau soal to ni akato magis kamu akararum kamu kan arum mi'at pun ini mi'at hau bukawas pansara arum mi'at sama hawi punya dipavalian hau bukawas karena lipahat hau icer hau namus， 这里是告诉我们呢，神所赐的喜乐是我们的力量。这个那这个我们的那你今天kawas marupi icer hau lumita itu hau tu sausi kawas di hau hana mahapilang lumita nak hau tadi tiukai ham sapu farucut照这个等于丢该好于差大点这里包容着，所以起初我们发现呢，早期呢，那个心都在教会里面三门龙，这里包容着等于好于丢该，mana hati lah，什么好，你那过来什么的啦，你那过来你处理把什么好路高啊，那个我好bagusin好多高啊sekarang mah ilahi hau pahatan sana kita所以baru bicara hau kita itu hau sausi的kawasan好，另外呢我们看这个箴言17章能够在这里呢新研究哪那修箴言17章22节17章22节就用修诺就哪那修诺也就一些17章22节，这里告诉我们什么呢？17章22节，喜乐的心乃是良药，忧伤的灵使骨枯干。你把白阿巴鲁说什么呀？好三百油当然三百油。我把那路买好累好有三个一张
好诺法罗诺罗嘎斯，所以呢，就好的，来好过就阿拉来阿他跳，maka kiam to hauhi, masa satu sama ngaramun hauhi, jangan ada tukang, ayah, upah hari to hau tu diri, masa itu, lai kalau kita mengira hauhi, paisinya faliawan, ada kalau kita mengira malah isinya, ayah, hati dia hau ada dosa, dan hau dia tidak tukang, sakura kata saya, pura barang mulai, kata hau maka kiam to hau tu di sini anta ukingko kia kaso uturas nuko nuya hawi ulit hawi una caisan hawi ana nuna muto kaso uturas wa taira hawu ulit hawi wa una caisan una hawi tidak namuto hatirai kata ini lain hatirai ini hatirai awal kata begitu wa hawi una rumah tu ini hawi maka kia ukingko saya pula dia anu kingko auto sama nih, rai patai, udah rumah anu kingko to, yaitu kukiakan ini hati rai, antara piliput aku masyarakat rumah itu ini hawi, sangat piliput kuawa, hawi, kakiak atau auto kingko, pembeli itu kingko to, itu sama kuai, sakaulik kembali tengah. Rai patai, karena rumah hawi, bapak tadi tu hawi, rumah mungkin kutu, ada rumah kakiat, ada rumah malah mulai, ada jangan beriuku, kata so kotoran oleh, rumah hawi, mungkin kutu, lisin setu sana, beriuku tu kata susah, maka jika mereka susah, 所以那最夫妻呢都得了癌症。 但是他们跟这个旅行社银行签约，这个要出国旅游，这个费用都是旅行社跟银行公司来去付那全部都是后面生命结束呢，这个财产都归于旅行社跟这个银行，等于把那个国费划起来。 Hidup itu kurang satu sehari, san hawi, kalau kita pula kaitan terhukum, bukan, bukan, air hawi, satu nukusi, satu nulisinse. Saya tu mecaan, tuh, kuna video pun saya mecaan, saya kurang hawi, wah, satu video pun biasa. Saya tu mecaan, mata mesti untuk saya mecaan, ini yang kui. Sa mobil tira para liukun motor ko tira pula kan mekan hau ayo panca sa pino kay kita popiko sa pula lisense pula pinku kya do kay to kita satu pala satu saya pala lamor sa do pa sa to hau bahaw kana wisang liberator yang pala isinga ya hau kok sa oso mana mau hidup ko na tamdaw 他们就去旅游1年半回来了，还没有死他两个都得了癌症。这个碰到这个朋友吓一跳，本来说要叫他化疗，结果呢，他既然还活着，这个哇，把好了，一心金山对了，金山怎么在这呢？就赶快过了，为看看为什么？第啥呢？阿瓦多个癌细胞都抗议了。 Ya, kita ada apa-apa ya? Awak tu, ya, mana boleh kada ada masa apa yo? Ya, malah mulai kan. Siapa? Untuk mana soal kali? Kau sebenarnya kami, tu hamba. Oh, ya, ni lu kau awak tu marah tu kau ada tak? Saya pula kalau susah. Kalau ini, panggilan, pula kira lu, malah kau hana. Oh, kira awak bisa nak kawas awak, apa lu katakan ayam. Puting. Adalah awak sebab mau tahu. Lagi sana tu kami lah. Negara usul mesti说我不会搞喂，哇，喜乐的心就是良药噻。这个癌症既然没有了，哇，人家到我们研究的话，一心说以内研究上好为kita pulang kita rumah. Sebab anu Muhammad kita hawu tampil hawu. Yang bisa ngai untuk Iran, tu Iran yang minta hawi. Iran hukum ini bisa karau kawan. 所以当我们喜乐的时候，我们
所造出来的血液呢，是带有什么免疫的，带有这个抗癌的，这个好为那么比较高所谓但是当一个人忧伤的时候尤其忧虑的时候这个所造出来的血呢，是带有毒素去毒盖杀，因为过了毒病菌这个厉害的来好为把它刚才好的毒干，就变成骨癌了。骨癌之后，所以这个圣经说忧伤的你使骨枯干我们sakit hati misalnya itu hilang tadi kita guna tukus misalnya itu hilang kusui bulan misalnya itu hilang artinya itu pula tuk hawi mana tak maicang tu pula okak 使骨枯干我说的是一样，所以圣经的话就是这样把炸开把它都揉开还给来说一心所以ini maha pinang kau meminta kata ini hana nai hawi Muhammad lipat salah ya sampai ini都kata ini maha pinang kau meminta 好，这个就是喜乐的重要那第二个呢，第三个，最后我们谈到这个喜乐的方法。刚刚我们也知道了喜乐的来源来自于神嘛圣灵还有神的话。这个una tan haulo ya libahat dari ini ikawas isere suatu kawas kesa. 这个hawi我好都minta mana tak kiriman haulo minta puya ranga tan haulo ya libahat ya. 我们要找到神，因为神他是喜乐的来源嘛圣灵也是神的灵神的话也是从神而来。所以我们看腓立比书的第4章。腓立比書第4章，腓立比書第4章，腓立比書的第4章，4章第4節，4章第4節，你们要靠主喜乐，常常喜乐。我再说，你们要喜乐。保罗的秘诀因为保罗知道喜乐的来源来自于神，圣灵神的话，所以呢，他必须要靠主了这个你第二好多高瓦斯那你第一高瓦斯都会弄你把我说了这种的你不如我闪给他不然是好的那个没带进去的10节期限我靠主大大的喜乐因为你们思念我的心如今又发生了，你们向来就思念我，只是没有机会。我并不是因缺乏说这话，我无论在什么情况我都可以知足，这是我已经学会了。我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富，或饱足，或饥饿，或有余，或缺乏，谁是谁在，我都得了秘诀。我靠着那加给我力量的，凡事都能做Jadi maha pinang kita una cipuru. Jadi tu nak kapita na hau na mera hau tu kawas. Ano mana tu ko kaulit hau na ko. Ano kanupa to, ano sawaw to, ano masasabay to kutiran, matalaman to, ano chirapas to, ano sawaw to, hau di uyay papanakay to kaputo haliw-liw ng mga pusa. Mana pa haliw-liw ng nalipuro. Uya, mitiray ka po to yan. Mitungaray pagkuliay ito, icer takwanan akawasan. Cima, nanti sama. O mana to ay makawin mga ayay ito kako, amin si ayaw. Mana ko imin naman, maruwi sanay, 凡事都得胜，凡事都能做，也就是凡事都得胜。这个一定马比人好的米蛋，uni ni hau guna hati eren hau de minta saban uri pa kalau untuk anu kawas kira rumah sana nana minta itu ni ramah no sesio提摩太前书第6章第6节，第6章第6节，提摩太前书6章6節。提摩太前书6章第6节，6章第6节，
然而敬虔加上知足的心啊，便是大利。因为我们没有带什么到世上来，也不能带什么去，只要有衣有食，就当知足噻。Sinanutay tumaran hau tu ya maran在好这上个好不尼上，所以知足常乐嘛所以敬虔加上知足。今天我们这个敬虔的人，我们还记得masih nut ini ikawas saka hau tumaran hau kita hau tu ya maran在好这你看现在就等于是知足，就是感谢啦。saka hawi unini hananay hawi paswalo sesya ay hawi pisano na mo ay ito nasaskan saka hawi ya amino ay saka hawi ay paarano na mo sa akaho mga miswala na nila pinusaskan saka hawi ya irato ko kaan hawi unini ito ko sa karendat hawi na mo sana hindi mahabinan hawi kita 所以呢有衣有食能够过着知足常乐敬虔知足的心，这个很重要如果大家都要人比人就会气死人了。法师说里面做刀，神的过去忘用戒，神的过去过待命，啥过来帮我讲的没啥为什么？咱们那个这个多给了，我把我有说啥大一个什么嘛呢？要一定的中心，要外国干呢，要比就要比那个非洲的那些没有吃的没有喝的，感谢主，我还有的吃，我还有的住我们就会感谢嘛，比上不足，比下有余嘛这个好的，这个多人的不刚刚我rasa好的pasal soal ini lebih tatura sasama ini lebih tahu baik warusot ansiesu timo kosen kalau kawas putiran nomita kalau rumah nomita 会感谢呢，所以这个就是知足常乐了。好，我们看到圣经里头谈到还有一个就是什么？我们总是会碰到忧虑嘛，会碰到一些烦恼嘛，但是呢，刚刚也谈到了。我们要怎么样？我们圣经怎么告诉我们？我们看彼得前书第5章，彼得前书第5章，彼得前书第5章，第7节，我们看到第9节，彼得前书第5章第7节，彼得前书5章の7節。你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们。务要谨守警醒，因为你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。第9节，你们要用坚固的信心抵挡他，因为知道你们在世上的众弟兄也是经历这样的苦难。你那不要Kecut harum simpai paruca. Limhan amin tukur. Itini halal amin tefah, itini kayo no kawasan. Sama no kawasan na hau i cara tengai tamuanan kan 所以我们的神是顾念我们的神既然是顾念我们的神，我们就可以很放心的把我们的忧虑卸给神这样我们就怎么样，就会过着喜乐的生活了。我们就交托给神了。凡事都有神的美意凡事呢都有定时，凡事都有时候好，但是呢，反过来讲，如果我们没有把忧虑卸给神，问题就来了我们看第9节，那我们就会不警醒了。为什么？因为你没有把忧虑给献给神，你不信任主耶稣嘛好路转都没说Pagkasulin how to na si Yesamaan, pagkapiro ko na si Yesama hakini, to na kunan lumako, ngalong lumako, sana hakini, sana hawi, sana ira ako na pangahat. 这个魔鬼就寻找可吞吃的人，你给他留地步呢，他会趁虚而入所以呢，很多人就因为
得到忧郁有的人就自尽了，想不开的大有人在。为什么？因为给魔鬼奴隶不开。所以呢，我们要用坚固的信心。什么坚固的信心？你对神要信任很放心的把你的忧虑卸给神信靠他，交托给神。我们就很轻松了。今天我们是坐在这个恩典的车上，我们要把重担放到车上我们就好像是坐那个恩典的巴士一样。然后来到咖喱好多那努米布米看那有人巴士，人pulang kapal kami kali auto baso awi karurayan有kehadiran你kali saya itu ada itulah天国的巴士。我们现在是在坐在恩典的这个巴士你把你的重担就放在那边旁边嘛，你就坐着就好了嘛。很高兴来去享受这个神给我们的这个生活，这美好的世界，就好像去观光一样，喜乐就好了。kali itu pas awi kuyuk kali muncul awi karuraya很多所以我们的重担就是这样子所以既然我们已经坐在这个恩典的车上，我们大可放心的把我们的重担，把我们的包袱全部卸给神，忧虑卸给神。我们就坐着很高兴的看看这个大自然，看看这个世界，看看是神给我们美好的恩典，这样就很喜乐了。好，最后我们看希伯来书第1章第8节，希伯来书第1章第8节。希伯来书第1章第8节，1章第8节，这里告诉我们，说论到子，却说神你的宝座是永永远远的，你的国度。国权是正直的，你喜爱公义，恨恶罪恶所以神是你的神，用喜乐油膏你，胜过膏你的同伴Bagani how to najiye samaan ila how to suar how to seisyo ukamaru anu miso tanay ikaos uyasa kwan kita miso uyamu celai Muhammad kay kisuto ya kogi mapili ay kisuto mangirusay ukawas no miso marukawas no miso ini ay tunali pahakai ashimar amishimar tiswanan 这里讲到喜乐油，神膏耶稣用喜乐油，这个喜乐油是什么？就是圣灵所以呢，不要你把它盖西玛了，这个恩膏也是圣灵这个恩膏就是圣灵。所以被喜乐油充满，我们就会很喜乐的所以我们要常常被圣灵充满，就要常常祷告。你不要喜乐油才不你把它盖西玛不要邪灵。为什么说这个圣灵是喜乐油呢？因为我们看最后约翰一书第2章，约翰一书第2章27节，约翰一书2章27节。约翰一经过你修了，你就拿那些，你们从主所受的恩膏常存在你们心里，并不用人教训你们，自有主的恩膏在凡事上教训你们。这恩膏是真的，不是假的。你们要按这恩膏的教训住在主里面。不那西曼神呢？然后阿弥萨西修翻在阿黑木神呢？直接就翻译圣灵了。所以这个恩膏就好像膏油，要喜乐油了。我要你把它给阿西曼，做不当到不喜欢爱到么呢？我要西曼了神，我不喜欢爱到么呢？Saka turun nuna buku yang pasifana nuya sima masa naruma hauluama， 所以
从这里我们就可以知道哈，这个就是喜乐的方法，喜乐的来源从神的话，愿主是祝福大家，我们一起来唱诗，不容易的安排，罗马6 33首。在这个的云落里，大家同心感谢祷告。